patotahamu akan hasatan jabaron asal diboto aka nama haduhuan mon aka jabarahaman na sifat pamutulan sida na badua mon dapora di pangiluhamu pangurupil sa doa sa mula sinesep peses mga doa ni burung marsugod pukul sadai tanglo beto ati wala mungkin gurang burung bayi hati kamu gurang STP sudah lujar STP na kamu iyo jadi pos orang di sini Radima MSTPC mengurupi burung marsugod Mulai tak soal lima itu hata mulai tema di donga sahutan nami STM sahata soluan naung siap toktong maniroi di Parmanganon Marsugod pukul 10 dulu amang donga sahutan nami pa kamu donga sahutan nami upang asawak kami dina manamue saluhut naka tamuerta kaudang ata amuduan wasa taima Marsugod sigo kesuaraon kuhamuna mangate gabi rasa apa ima na perjolo na paduahon taringo tu perjabaran ia perjabaran na masa di tengah-tengah ni nami suhut tu hula-hula nami rajai siat turi pasaton nami ma odolan tu tulang nami rajai manik pasaton nami ma ulu ipal tu bona tulang nami sirait somba nagok tu bona niari nami sirait sias soba tu tulang rorobot nami siregar sias soba tu hula-hula namar hamarangki manik manurung manik sias soba tu hula-hula naposo utapia angkat sibarani sias soba tu boru bere ibebere tanggalan rukung tu raja ni dong sautan nami STM sahata sauluan tulan bolon dohot panaboli tu pangulan ni hurian nami AKBP Indra Kasih sian Jabar Nagok tu punguan sian Jabar Nagok tu ale-ale sian Jabar Nagok tu kita azuton sida butar panaboli di mana boy upasata mi ati beha urang lobi adong na naing sifat